sin Allah. Impang daigbay mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatut nila. Kaya bay ta Imam Hakim mustadrak niya an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu قال رسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. Kaya bay ta Imam Hakim mustadrak niya hadith dan kan Abdullah ibn Abbas karidaan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun long ni impagbasahun mu'min, pagbahasahun mu'min atawakan bukun impagtawakon bariman. Amo mga sila manusia kan suban sa kalilong ni impang daigbay nila yaun. Hapdian. Hakaiba ng riwayat, kaingatan nila impang daig nila yaun miskin. Kaingatan nila yaun impagdaig nila yaun wayrun makaun. Sa di nila matali, di nila makatto dihilan sinaamuin yaun halong simbay nila yaun. Bukun niya tulong ng pagtawakon mu'min. Allahu Akbar. Mga kiaulungan sin Allah, uning kaya paagang na to, may kita niyo di makaril patay manghud na to. Injawab niya mga kiaulungan sin Allah, kalammasin yakin na to pa Allah, kalammasin pag-iman na to pa Allah. In panghati na to, in pagsadak kaya unika kulang sin arta, kalla. Di ikakulang sin arta, ubus ng banda sin Nabi. Kaya bay tayo Abu Hurairah radiyallahu anhu, riwayat ni Imam Muslim, ma nakasat sadaqatun min malin. Di hika kulang sin pangarta, in pagsadak ka mga pikiaulungan sin Allah. Bangkitan yung mabariksa, yari in kisah sin Aisha radiyallahu anha, ummul mu'minin. نثبت إنه من مالك كتابني الموطأ نكمنسان لون سن إمام مالك إن عائشة رضي الله عنها أمبك أدلو بؤسا سيا بؤسا إن عائشة رضي الله عنها سكالي أو نمبؤك تأو ميون كنيا مسكين ويرون مكاون نغيو مكاون. Unin hinang sin Aisha radiyallahu anha, piyawag niya ipang-ipang niya, daraakon niya. Long niya, dihilalong niya pagkaunlong niya inamuin, tauyaon. Aha, si mambag sa roon doon, inipang-ipang niya. Long niya, bang biakatu long niya, ya Aisha. Bang muy nilong niya idihil, patauyaon, wayroon na long niya pagbukaan mo. Inpani nilong niya hambuk da kuman nakapin. Bang mo'y nilong niya irihil, wayroon na lang niya makaun mo. Pay na. Unin sambag sin Aisha radiyallahu anha, iwan pagulong niya, di hilalong niya matto, in pagkaun niya, in pan niya. Ando ka ilo. Dihil na sinipang-ipang yung pagdara ako, pangdaakan sin Aisha radiyallahu anha, diuhal na matto pamiskin. Na wayroon na pagbukaan sin Aisha radiyallahu anha. Wayroon na pagbukaan niya, biadin na ini. Nasusana ini pangipang niya. Long sinipangipang niya yaon, pag-abot long niya sin mahapon. Saruon doon aon kimatok sin lawang namo. Nagtaralaw niya sin sasarap-sarap na long niya lutuan bang na hindi katupyanggang. Amuin, kasusuwakan, kasusuban sin mga sila Arab. Kambing, lutuon siya sin amuin luto sa sarap-sarap na lutuan. Dia maun. Pabay sin Aisha radiyallahu anha. Sambil mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-abot sin pagbubuka. In kiaaunan sin amu indihil sin Aisha. Amu na inambukpan. Siya kiyantian sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ruun doon. Amu in kambing. Lagduin sarap niya kasuswakan sin mga Arab. Sambil lang sinipang-ipang niya yung tiyawag na kulong na sin Aisha. Karikaw lang niya kaun kumari. Kimaun na kami nag-akad lang na iban sin Aisha radiyallahu anha. Allahu Akbar. صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله عن أبي قتادة وأبي الدهماء قال أتينا على رجل من أهل البادية قلنا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال سمعته يقول إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه الله أكبر صدقت يا رسول الله Hadith kaya bay tayo Abi Qatada ibani Abi Dahma. Long nilam yatto kami long niya pambuk usog ing kiaunan niya yaon din mga taugim babang din dibang kahakato. Ampa kami long niya namong. O tuwan na mo.
O tay manghud na mo. Aung kakalong niya diyong mukabtangan deng hanabi sallallahu alaihi wasallam. Saruun doon si mambag intaw yaon long niya hoon. Faqala sami'tuhu yaqul, long sintaw yaon hoon long niya. Diyungog ko siya long na nagkabtangan, innaka lan tad'a shay'an lillah. Sa bunal tudlong na ikaw yan, wayruunin uno-uno na butawanan mo ipangdihil mo akarna sin Allah. Bukun ipagpagkita kita mo hamano siya. Illa abdalaka Allah bihi ma huwa khayrun laka min. Buat malengkan long niya, gandahan niyaon kay musin Allah, gantian niyaon kay musin Allah, lawi din sindayaw amuin kiarihil mo yaon. Allah Akbar. Biya na sinjima to kan Aisha radhiyallahu